Hakakatwe tarik rempang hajar pusau ke Saint Paul Parish Upper Shillong kala penlong ya kejingat procession Eucharist hakapa daki hajar ngur kipaj ringet jangki sub-district Bakentup ya kasadau Melim sub-district Pemlakrai sub-district Batlai Mer sub-district harengkat kibabun kipaj ringet kilawan najan bat najengai ya kamas bekut la penlong hakapor shipau bejimen stem Hakaba Reverend Padar John Madur Ubadai Uvika General Barim Joga Shillong Archdiocese harengkat kejingadan lang Reverend Padar Tobias Karap Kenta Parish Priest Padar Silvanus Nongkenri Assistant Parish Priest Padar Albert Timawa Bat Kiwe Kilengdo Hisestar Bat Kibrodar Habab Harya Upadar John Madur Rekaktian Ublay Ulaong Bau Jisu Upriang Snobha Yakinong Pom Bat Ukot Yakinong Pom Bandon Hajanjong U Bat ulaong bakipaj riunget kidan kam ya kajing isen ay jong jingaye jong try jong yu Jesu Christ bat kajing ie jong play lamba kajing aslok jong men sem bokhoy kindon rengkat bat phi baro rengkat bat phi ru kon men ko para tungin kubur bangilong kinong pom knang ban long ki balakre ban le niam ye kijing maya bokhoy Au play badon bor baro bada phi ko men ko para bangala le pop shibun da ki jing perkhat bada ki ktien da ki kam bada ki jing le klen da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakrau jonga namar kata ngakarpat ya kamaria bukui kabayai sa kathei soti ya kya ngel bakiru kuy Syang Banten Sobhai ki beri boro haki ki bangale Omda kabawat yala ke chong ke chimen toy Henry ya ke chimen toy chong ki babun nang bakim lakin Tulong ki bapur thubut yang kumbang aru ngalong ucong ucong Hagata kapor, bopang yang lingkut lawan so Jisu, pada kepadam kasil lakerpa jingarap na uang. Ladang iman, mila dan tingkut dengan. Jisu pat lasmol senya yu, lakriari lagakti, bat lakta yu. Bat loong hau, ngaman, tukut na. Mardum tahu yang lingkut berjak yu, balap lingkut yu. Jauh lo bidong tinge yu, barulah pano yu si sembilan uang. Bed, wat ya tu ber, nrai kilet bak peni ya dia. Dan kepada fosil lakerpan jingarap na uang, ladang memang melang penting kuya. Ngiwan nagajuk kejingkut, hagan ikasi. Barok ngidon kam ya kajing snei ke jong play barok ngidon kam ya kajing ma ke jong play bat ngiwan so Jisu bat shibu shibet ke bot yu halenter gelenti jong kan ni sno nama di pa kon ong kumbo ong ko papang yang lutut lada memang mela pan kuy ya ngidon kam ya kajing snei ke jong play andrei ngidon kam tang bar terret telade ban on lada memang melah penting ya. Ngin sung thu ya kan ego gospel tentang kesini dan kebatnya daya kan bagi jikule kebaling kom. Hadir bau Jisu ulah ta yang dobre ubapang yang luput ulaong kilai peni hakileng dok baginduk pek baginduk saki bangkilakoi baginduk ID kasernot lade sertifikat kebangiong berperi, berpilakoi, bermentang, pilak berwan yang siapa terbun, pilak berwan yang. Yeah.
Bashashkori Basur Jongu, but the Antandak Yaki, the Jinkman Bomb Jukut. I ban Shami Ki Gibayai, Hagalam Ki Hukum Jong Lay, Bashampangi Gabobha Bakabade, but the Antanlong Yaki, Long Yobanta, Baki Pai Banang. Bagajikal Ku Jong Lay, Baran Bor Baro, Upa, Barupon, Baruman Sim Bokut, Kanyarapi Bakansa Baki Julam. Tole Suk Kamas Kalawai, Misogo Yawlay. Hadirin kemas bekut hakanok paisni lapan long dak kajing riu blashit ham ya kajingat procession ya ka Eucharist bekut bat bot daki program lengkot ban penkup bat ai buram ya kinongkit kam jong kabalang. Sim Bokut. Nyero berpendam burung bala kapur. Kajengye kajeng snei pek beni. Utang engdok no timin sien zuni. Kwa bangta engdok no timin sien zuni ban penkot ban pensting kajengkit kajeng kya baro. Hatong mangi long tagi bakloi. Kanayo lagajong adon no mensim bo jisun ta. Om tang om ta ndai bunwan ban shong ban sa. Shirta adon no mensim kana jongpi koblong ta tan kul jong blai. Clementine pikhe shikor ban priang kaktien jong blai. Inai lahat dapatin jong blay kan kita kumusembay kan seiso adonor kumisen jungi akajungem jungi wana kasmi. Abrong nong pa bulkun mo mensim bulkun.